Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu mi bayan ko devani ehem vejekam gowana me mihunna musibat taka balata aamu wegen dane gade hen hadis wal takon thabit we emihunga terega ege kurin nek fada balita aamu wegen dane ka gayan ara balita hem algon menna miyadu algon menna yakin kuram dani mige sadas tek ahru kurin Rasul sallallahu alaihi wasallam ekale fanuga ashabe kalum bayan ko devi basul tak haqiqe tedukan आज अलगुन में विस्नाल मातो अलगुन कुरी के बयान कुरी फदा कुरान का जिहादा बेहेगोतुम रोता हंगुराम कुरमा बेहेगोतुम काफरुन्ना कुरिमतलुमा बेहेगोतुम एवा आयत बयान को दी रोते एवा का धक्का मीह का निस्बे में कुरनी इरुहाबी एकम का आज टेररिस्ट एकम का रोता हद्दुफान अला फामी एकम का रोता फितना फसाद फद्दा रोता मीस्तकुंगे ले ओहरवाला मीह एकम का रंगल अलगुन विस्नाद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रसूल तक कुरान का इला अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही करो वामी अंगनी व अइद्दु लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा अदे तिबामी लिबुनु मिंबर को एम्मे फुरिहमे बार होदा तैयार वाशे यफौ व यही करो व मिर रिबातिल खैली अदे तिबामी हंगुराम के अस्त बंद तैयार कुराशे तुरहिबून बिही अदुवल्लाहि व अदुवकुम अदे तिबामी हंग अदुवन्ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला अदुव बिरुबन्न वालाशे रंगलो एहमे जे कम गवानमा अलगन में अदुवन्ना में अलगन में नकी टेररिस्टो रोते इरहाबे ए वांगे बजे है अल्लाह सुब्हानहु व तआला किरित कुरान का हिंग आयत का मुमिनुन के सिफा बयान करवा आदे अल्लाह के नबी जा कले फान का असहाबे कनुगे सिफत बयान करवा वही करवानी असहाबे कनुगे सिफा बयान करवा والذين معه وشداء على الكفار ادي كلي فانا كوغا وا ميستكنكي صحابي بيكنكي كافرون مچا هركشي بيكل بايكي رحماء بينهم اميهم تيريغا اوغاون تكون رحمت تري بايكي تراهم ركعا سجدا كلي فانا فدي وداغناون اميهم ركوع سجده كرواتا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الله سبحانه وتعالى فضل وانت كمغدي ادي اله کے روحي وڑگت منگدي هم مي مومنون کے صفه کی سیماهم في وجوههم من اثر السجود ادي اميهم کے مون تکاوے سجدہ جہا کم کے اثر تک نشان تک اميهم کے مون متی کا علیکم بانے مي مومنون کے واہ کا بیان کر اللہ سبحانه وتعالى مي وحی کر بنے مومنون نکی کافرون کے بچا ہرکشی ade muslimunna adawa terwa emihunna gellun de mistakuna harukashi bay algunna visnada mato miyadu algun me muslimunna dimala muslimunge bintaka gara kafirun beenu gote hadamun daru algun men e binta algun me deena algun men watanuge difauga ekura hangurama emihunge bintakum emihunge addashunge binta muslimunge ataggenes emihum nasru hodumattaka ekurum da jihad enames ekan Quran mihun algonme miyado nisbe kuram midani terroristun kamuga irhabin kamuga algonme visnana wa terroristuna ki ko bata wakkan Quran mihaka ene terrorist ka wani sifan wa ten hodan evle mihun ekibe ena beenum wani ekan fasehan kolla ekam ene hurasala nune ene birudakka mihun naki terroristun ena gatuga den algon visnadama Palestina ga masala ihaddu algon men fenige midei kiwe algon muslim nikmeti kenge to algon muslim akhunna akhton eta baraka eta bay eta furane eta ga shahid kollem diero algon men kurun kamenne nikmeti bay ge got kameti kafarun beenu gote hadam ngeti visnala nawas tek salis faswan aharo ingres wilatun yahudi nattaka etanuga bime hangurama ko etanu bimen atla mihunna etan di emihun etana gadakamun gas wasam vere gati adi visnada jarmanuga hitler ge duaswaru yahudinna demun yahudi maramun dimuge sababun emihun etanu ge kennuege emme fahun ama muslimun emihun attan huluwada emihun ge bimun emihun ge goti ge dorun dini insanu kam gaviti insaniyatattaka visnada pa e fahu emihun etanu ge wasam verige duas kolakun etanu ge ahduwerin etanu ge haqiqi ahduwerin etanu nirulma mihar masake kuramandani algonu men geya gannani mihaku misalaka as gege duas kolak huruma fahu algon men ge nerela fa ekkala gege dor gege verimi as ge hod mattaka gege dor kharege hure basake kurima ihena miwani terrorist ka irhabiyaka ad mi algon men muslimun ge misala ki miyadu algon men binta ferigane algon men ge e qawmata emihun ge bargo dashak gengos
emihum beenu gote hadamun daru e bintakke algon me deena qawmuge difaaga hanguram kurum da mihum yadimani terroristun ge namga label kurefa hem algon me visnale beje muslimun kamga vero algon me mi label mi e algon me mi wazan kollani kihinetto algon me kiradan jehni muslimun ge tilafatakun tibefuna ge wada gannawane igeresen algon me rajya wes alwet ko gen oneta duhe bandeka ade hama hemme me india wes emihun alwet ko gen ono india ga e duaswaru india vinay kurumattaka mahatma gandhi ade ekige niku mihun amerik ingrese sifan nan emihun vi terroristun kamuga ehne wes emihun qaum ge mihun nan emihun mi vi emihun ge minimum kan hodin adin watta kamaseke kure mihun kamuga em algon me nabe inge ingrese sifa kariga ekkala mihun mi vi terroristun na ehne wes qaum ge rayetun kariga emihun ge minimum kama istiqlal hoda din watta kamaseke kur bay kamuga ehme e komme bayak wes e wazan kurumuga e tilafai hakku ke tilafai ge gengule benje hem algon me muslimu miyadu mi irhabi no terroristun mi wazan kurumuga algon me mina kiram mi jeheni algon me islami tilafata ko ingeto ade qur'ana sunnata balala kam gawana algon me fennan ebe eta ayatake eta hadis voltake jihad kurma behe goto ade ge tereng kuriga bayabe diye muslimun jihad du ko laf kam gawana sallallahu alayhim dhullan la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum emihun ga bacca allah subhanahu wa taala nikmeti kan faakurove emihun eburi dina ruju wecchum dande em algon me mihar usur algon me dina eburi ruju awambi miyad algon me kitam me ga ekwerin kam ga hadaga unu kam ga viesves haqiqat ke emihun ki algon me ga adufan miyad algon me na kitam me ga konas adi algon me ma gena dosta ke nuwen ge to emihun ge addar algon me minimum bitaves adi nege kuriya gottanu gas devana fares narani kam ines miyad algon me emihun ge gotta riti wecche emihunge dalataka helliche emihunge bahag helli algon emivani algon menge kadafada kan dukalla nikameti beikam ga vegenfa evs bare ne bege gotoefa emihun kamakan angafi nama ekame kollan ekame nukura angafi kam gowanama nukotti be everhim algon men allah subhanahu wa taala algon men na wajib ko amru ko kadalo fa amru fulekam ga vies hem mi algon menge haal visnalama algon men adu halama iman terkam gahulu ering mu'min ahlu ering mi allah subhanahu wa taala maga jihad kurma be ek jihad kurmattaka emihunge hitta go fete bha shauq erikan emihun mikamattaka din samalukan ahammiyat algon mehem naves miyad qafil kam ge terega basraga ingeto tarikh ilmerin bayan kurwa muslimunge lashkare muslimunge bayaka kafarun as hamaladi emih muslimun macca verve gatumon ero basraga khatibe ademi dini nasih devwa imame ade abu ubaid abdul wahid bin zaid miskit ga khutba devani war go khutba devani jihada behe goton allah ge maga hangrama kurma behe goton efo bayan kodevani hurul inun ge matwerika allah ge maga hangrama ko ge shahid ge dami ge matwerika ade hurul emihun ge allah subhanahu wa taala wa'ada ge fa hurul inun ge matwerika ma furhamakan eme lembatu take wara furihama lembatu take bayan ko devani e ko devaru e lembatu take maanaga miyannani e hurul ainunaki saada vilerege handu emme furihama hunna irwes e hurul ainunge e ritikan ete gunege turege e wa beke ebbe sunikame ay benwa furihama beke surkega mu'minunna libe emme bodu en ni'mata ke tere ni'mate kommekas mi wahaka mi lembata kiya ade nimumon mi em istakunga tereng anghenen muskuli anghenen ummu ibrahim kiya bekamalak mi tedwe wada gannani tedwe wada gen mi dannawani e abu ubaide tiya bayan ko devi hurul ain ge sifata alon bayan ko devva she tiya bayan ko devi hurul ain inu ge tereng e hurul ain ki timanna ge darifulo ibrahim ge anghene kam go ma timanna edeme alon bayan ko deshe komyakas elem baatata adon takrar ko devani vidalwani efahu e bajlihu gatibi mistaku muslimun takbir vidalwe furihamakamu be kalonga e bayan ko devile furihamakamu lotakun karunata horigen dia komyakas ummu ibrahim ga mamma vidalwani timanna ge darifulu kamani ko deshenia enage ranegge gotuga diha has dirham timanna de name en allah ga maga jihad ko shahid wegen deumaki enage e rang ada kurume komyakas e anghem miha muskule anghem miha tedwefa
mi gowadani mistakun tereng ya Ibrahim bunima mistakun tereng zuwane ade emme furihama zuwan kam ga dosor heda kurunda zuwane te do fa mi dan ya umma e mamma e den e naga mamma mi dannawani